Inang katas masih sisiak kita iyak kamargay iya hahaduri nami habe marga tinabunam ma tulang ni hela nami hahaduri Raja Bulun legal-legal tudun disosok na binarengmu rohami lawat dawat kamu makarasun dilas ni rohata dilas rohani ianak koton Raja Bulun diharoro ni Raja di Parborota dinalaho mandakot kami tutungani bagas nami masay gudang sinamot ditaruhon Boruton alani haduli dang barani pulut rohanami kami yang gidolim olak kami mengatos sinamot na pinasa di Boruton alay marbuhabay nung maho Raja Bulun masay web sibon nami dinalaho pasahato mangaton sinamot na pinasa ni Raja di Boruton mulutong pinungaing songon puda-puda diuhum di sinamot na pinasa ni Boruton na buya pasat tami martangi ang matuli bataho asa dari on Boruton rumah tangkan na barang droha situ wonana kon situ boporo dongan nasida saurma tua bolo tu songipion sinamotor Raja Bulun songo padok kenina tua badonon nami asa bagot nama kato mana daga tak dirubian koras mantung hahaduri nama calo sinamoton pas nama hami ang ginulim na batato sidok ko Raja Bulun nasako persen takas may cakuno nami may ima sinawat na waga ng pinasakun ito hami molotong dia karena mangita kamu akang ginulim mulu hami di jolo hamu ma di budi mulu hamu na di jolo hami matong di budi ima naton ni ima tumarga tumorangon alani pos barohus ujalo hami mai nagabe pakai nam jala tangga kono nami mai ima tutu bere nami na tinongos tulti nami gabi jala mamora sarba tua mo liburu jala tahe gabi sibo laba mo sibo sangat jala sibo rajoki rumah membuat tamun sarba tua matutu baru siram ramnya adong lu hatai naman dokok bere hot pe jabui na pinhot ni buku tung mana naburu ni si pe dot bere amuhan betak buhani buang kapai guru tulang itu ngaku jadi panggilan nami tuh bere guru kinuan pasruhan nami layan namju acara tadi guru nami alana kurang lebih yakka parohaun di bidang palana atau dot yakka permatan nanti dalam pasruhan nami di bere sotung kami mulurong panos mulurong perselisihan dan turuham tujuh nami betulan nami kami nama bunarahian di dalam hopa pasatong yakka pas-pasu mau pas-pasu na ingat tuhan so ini panggilan nami atau disalhub nai tutuin ng duhur tiyo-tiyo na lote yak hatapasuan ng pinasa ni jajaran di hula-hula tuhamula bere do tabu buru unang muwa unang mosega begitu so ini maluhur nami gabi tahu separuh mau lihat dapat berperang musuh iyo tidak bulan dong iyo baru tidak bulan mana
Aka ari na mangihutom. So mani masong nahatan sa pasator na. Musik, may kamu musik isang pasatan yun son. Jadi soal lima, ingat main. Bola ise, nong menghormati itu anak. Bola gajah umurnya 2, rezeki berlimpah, makin pasangan pun tua-tua. Mono bahasa Inggrisna, ikut pasangan apa muna torasmu, asal mertua ho, asal lele gua mangolu di talong dan jauh pada batam di ho. Patuduhon, mulau ikut kotil, mulo akan mangurkona kilas waktu, mulung gajang-gajang, minau di pudi. Jadi no hata ale orang sini pun dia manusipi lepas napa tuduhon dan helaku boruku bereng mahami pugos do dah helah tapi ingat mula jolma na pugos jolma pasti rendah deh seret do marohai botol do lumu unang gijang roham adong do hingot podani opungmu opuborno doli tuhami akagelengna ahame singotongmu harus pandai membaca tanda-tanda zaman. Mengojol manong memfoto membaca tanda-tanda zaman bolon lompat unang beli lompat hati-hati waspada napalimahon boleh diusi opung borno kame dokter manis jangan terus kau telan pahit jangan terus kau buang yang manis belum tentu obat tetapi yang pahit bisa jadi obat. Kau jangan bro, unang langsung tabok. Wah, jangan sonari, hugo segala macam. Tapi hati-hati. Alay cido, gabi ino gabi dihamuan non, mambain nasi roha, sukacita di tengah-tengah keluargamu. Helaku baruku, sironok kutuhamu na, berjuang berminggu. Unang antara minggu suruh pastor berminggu kamu, lewat dan berminggu. Ikon boy doh, buat tak kas. Keluargamu dan keluarga nami pihak perang perboru taat madhuria do ala adong suster keluarga nami pe adong dotong pastor ya tak rasa dengan dua ba'au prater alei amanguni ulang guardo dingne tapi ingat biar pun hanya nama au biar tahu mengulang akalah orang dingdang nungan tamu nai jadi masih donokku tuang dua atelaiku nang ibotokku di son buat turun takas pergaulan muna aku kadang-kadang macam do caraku buat do asa kuat non helakon tapi dia semakin mantap makin dekat ke keluarga tepuk tangan jukus dilakon jo jalan dengan do mana cara alai biado nang helakon aku jadi batu dodo anak miraja ho helakku dengan mamuna dos marohamuna bersukacitalah jadilah rumah tangga yang bahagia dauma abadaba sekamuna Roma lasmi roha. Semua ni mahata si doang nami tuhamu baru nami nek uluson nai ma uluson songon hata di situ tua namandok. Aik merjula-jula ma jula-jula nai di bayan kita tabu. Akahata na uli pas-pason ni pasanya kau daulam gonggo pauma marti mampongan di jauh. Jadi amang pergosi nanyala manugot gabi na ulang kotari nang sorok mengalibot arson dibuka
hela. Tunggu ng mulo on. Paradatan. Unang buwag ka mo pamiljiyan. Ali ko lang mo nang buwag mo buwag ka mo. Kalau mau nangin na ibu ke dapat ya ini. Musik, Matar Hela. Majar Hela. Horas. Oke. Jadi disuselu na kami sa mga kaulo-ulo. Walang nain lahu makalasot dohong manangyak ko tu di bata. Manangyak ko tu di bata. Asarang ding perumatan ko. Ulo di kapuda. Danga pala ko sa nari di sa dorong namin. Ya patulong-tulong ni. Macugot si Mataroro hati tuhuda. Tuzeru sesunglima. Wama jol mana jolo. Bagi tek masih apa koha dan pola pio pihak ulang agak tahu. Pokoknya yang tujuh uli si sunjoni nak lalu sih, yang tujuh uli si nak lalu sih, yang tujuh uli si adi nak lalu sih. Sunglima ada daerah itu lah. Jadi bos rohan, lasma rohani badamu, lasma rohani itu di dalam umat baru. Tanyang nami itu dibatasi monang-monang madorong nami. Asa rumah isu maninda baru-baru dohok rumah dorong. Tutikkan na bro, di pasu-pasu di pertama, di tonga-tonga di rumah tangga muna. Anak ada bisu, dohok boru, nama romar-romar. Batutin na mo to. Pero, anang permisi nami. Kami. Naing pasator nami mauluson. Tumoro nami do tuhela nami, lek namang mau permisi. Kami. Ate,
Amin. Amin. Terima kasih kami bisa menyanyikan lagu Sentu Sentu. Dari yang dari Main terus. Yang penting dulu semua, bikin dulu. Jarak kantong uang lebih. Jarak kantong uang.
Minggu digoyang-goyang berdiri dan digoyang sampai mati. Jadi sokoni mak dihamunan dulu. Kedepannya Kak Bang, semoga menjadi keluarga yang sehat selalu, bahagia selalu sampai luar biasa. Aku nak paksa, jangan paksa. Dan surat naik diarang asli dah. Surat lah tuan bubawa malian. Paksa. Iyo, susi mana dia surat lah. Ah, Salam. oke mak. Cium, cium. Oke. Kemudian rumah hidup dimulai bangun. Lupa dari sub, dari minggu dan alat perkara. Maju tu. Kemudian seganti. Belum lagi dapat kirian. Kamu rosi dari Namio, kamu tu musik apa? Jangan manggabe. Waktu di pasar di para data
Kag sudah ina buru masosakot kalia. Kag sudah ina ada muhumna, ada dohumna nang pisi benos saria. Jadi sadanya ketulang kami suluk meso. Di Roma kami perkelingumu lau manu-manu las marwani badan las marwani baik kamu meso nomor musik musik nomor musik bersama Tuhan torok pepara dia mula tuwin alatan sekori di purba Tuhan Tuhan anak kamu tua boru dua mula sahur matuate ulas setelah rabu asa torok ma pepara dia mula salubna asa gir sadaro hamuna akan nama finu dogonate dede isilani Tuhan aku masuk na tua asa saat dulu sonate kalau kau sedikit kota dokina sisa panglawan perbutuan mangalin permata pangaluan di Japalan memang gak kata lain di hutan yang margaluan kata tangian kata pasu-pasu mari teulus no pasata menurut Tuhan muna sekian itu ande barang muna aperi bar salibu muna abing dia bingang muna bonong muna to kali dabu tutuin adu sobat tidak kada katio tuin nalo to sobat dan sebatu kata tangian kata pasu-pasu mari teulus no pasata unang muba unang mose apa tadi batang nama masu-masu
daripada so dia pilih anau di haro kami so tung manarita badan nanti dimuna molo pe dari jari 10 pas 10 seri sebujung tumpe holatan masuk pahami anau nalapar untuk kamuna las maru di badan muna las rohan itu dimuna yok na dua dan sudah ina pudun nak so jadi bagian dan sudah ada pasal satu tuh aja nih udah niba sampai si benon na susah dia ani roma hami nalau mana untuk kamu amang permusi nami gabi lau nama hami nalau mana pak raja ini bulan nami baik amang ma naho pertusi alang-alang diri ma main amang gabi itu nang gabi sini minta oke bo kamu sini bo kamu ro pemata moro pangidon ditulang niyan ikut takasdo dito kan bagas nami hamuna pudan nami alai alasong ni mahamek katulangmu marsera di segala pinjuru tulangmu marsera sedang batun adong do jadi alani bere pos rohan nami obardo hada di padita na kaningan pastor na kaningan na pinasa to hamuna hamu na pinadomu ni demata dan bui sedang manison mulutuk adong diat marsubot di mulu semua kelompok di rumah tangga ini sotung adong diantaranya muda dua madokon senak sendiri ala pas satu perbin orang lain maham itu beri nabi badamang na berjolo ede di pardai los ihuto menetu arang-arang diri
maroba marulay-ulay. Masalah kami maroba ulay-ulay. Majakon na buat pahami laos dari dipatari dahamuma di las derbangunai las roham makamang guru manu-manu pahami hula-hula muna kami petong las rohanami di narohamu manu-manu pahami laos marpuma-puma tong tangan nami di sopo-sopo bunai akada jana mangguru atong amang guru dohorunai langsung dok na dua-dua asa tadiang serubian binatang di sopo horas mami selajan ulu-ulu muna majalo tugas dan nama sikat ni nama ngeliat dia mau raja nama burung kami. Oh ya tuh. Mau lihat mah tu raja nama burung. Asa membuat hal yang mah. Asa napura tara-tara mah rangging persilang kau. Tunggu datang tuk akam mangguru. Merdu musirang sit pokok dia lama menon. Todi taima marsi hongkongan. Asa saat disuruh saat tu hotel. Nunga saat manggar ada tu hamuna. Tu hula-hula na berkasih itu. Saat mah itu tu manggawian. Sah matu pakurasan. Nih pasaton nami mah pasu-pasu nauli. Jalan rohosan nami mah hamun atusan. Asa tutuin nanduh tio-tio nalote. Ya kata pasuan no pekasaan jajaran ni hula-hula tu amuna. Apela di salibubu tu dia baramuna. Bono munga bertongan jabu. Mati kuto pihami mah saluna pasuan ni. Bono nami hot bertongan jabu. Musi nami. Kuto pihami mah. Pai musi. Bagus emang terus ini lautok pinang ini Lama napi tu jadi.
Ay, masih. Sudah, anu be. Ilang sa ko pero. Boy, basa naksahan.